cyo kumugoroba abantu benshi bagashingira bagashingiza bagiye kuriza iki gihe cyanyuma iki gihe n'ikirezo iki gihe cyo kumugoroba igihe cyo kumugoroba abantu benshi baranywa bagashingira bagashingiza bagiye kuriza wene data wambaye impanga weza mu mutima kuko Yesu ari hafi utunganya ubugingo bwawe kuko Yesu ari wene data wambaye weza mu mutima kuko Yesu ari hafi utunganya ubugingo bwawe kuko Yesu ari mwiza. Yesu yavuze kuby'iki gihe ati bizora mumuzabiwe bantu benshi bazotwitizerwa basubire mu byo baneshegeno twiyeze izimanira izocira urubanza umuntu wese izora wamaze Chaliyo wamaze mwishengero izora mu mutima Yesu yavuze iki gihe ati bizora mu muzabiwe abantu benshi bazotwitizerwa basubire mu byo baneshegero twigeze imitima irambaye izocira urubanza umuntu wese ukwiranye n'ibyo yavuze izora imyaka wamaze ukora ibikorwa byayo cyangwa iyo wamaze mwishengero izora mu mutima wene data Imana y'Imana wese neza mu mutima utunganya ubugingo bwawe kuko Yesu ari wene data wese neza mu mutima wawe utunganya ubugingo bwawe wene data wamemana wiyubarika igihe wese neza agiye kugaruka umwami wene data wamenye wewe wamenye Imana wiyubarika igihe Yesu ariko agira utunganya ubugingo bwawe haleluya turabatangarije bene data Imana iyo ubareka ibyaha byawe wishemera utunganya ubugingo bwawe bene data mupfukaye iyo ubara ibyaha bikorerwa n'ishengero haleluya haleluya